کمپین باکوور کوردستان و گریان کمپا سردشت لچیای شنگاله داجمالا خو نزیکتر ببن تفلی نزیک بون نای واتیا گورو شوان لچیای شنگاله باشتره باقيش حيلتي شادري دوان كفن شيفاري ورا دارك البن مشمعي ماذا سيجارب سر زارويد مدك هديه حالي ما زيدي بيسا از گوه خولدي مي التعابي حقوقك وانا قهشتيتي پرانیا آوارین لکمپا سردشت گازنا دکن گوه کونه نورمال بدست هنه کا جوان نکتیه وک فندیه باراشوتک به هف دروتیه بوخه کریه کن او مالباطا خل بن جیان دکن روشاما قلق نخوشا يعني ملفان خيفادنا هيش كم هاتينا وهاتانها بري الريفا بيجي چادر نبون والريفا ويجي چادر ناين ام هوارا خو تجهينا نبريكا كناليو تجهينا دنيايو هيش كم بازاي وهاتانها ام الفان باراشوت دنا ام دلايا ما ويشكري اشكا تياري برداي ما بهاف دروتينا ام البندنا هاتايرو ريخستنين هاوارچونه كم لتشاي شنغالي تين ديتن وجنوب اسفنج وبطانيج ريخستنين نيف دولتي سر اوارين كامبا سردشت تيدا باشكرن طلبنا من منظمات ثانيه انه اللي عنده ما اجي هندك ري خراوين دي خواست ينكو تشتك بدستيوان شي بي پیشکش بکن افنافچا به خدمت گزاریا به آو الکتریکا وزارت تندرستجی دو خالن ساغلمی للفردانینا لیکی ماسی لوان دهینا لوما نپزیشک لی پرستار لی دوام دکن حاطين مش اطباء حاطين ممرضين لگوری برپرسین دفره 1400 خیزان لچیای شنگالی آواره بونه پرانیاوال کمپا سردشت دمینن افدر یک جی کمپین آوارهین گو چیای خو نهیلانه تاگو خیفت جی بدستوانه کت اوان خیفتک بدست خو دروتنه و خیزانک لبن دجی لی هر او هزرا آواره بونه چیا نکتیه بیراوان پیش او بهلوی روداو